y'ababeembezi bwa gavumenti ya Uganda. Ekigombe ekyatongozebwa bakyeta Forum for United Money Lenders Association Limited FUMARA eki nekyokonja kwatanisa n'ekigombe kya Uganda Microfinance Regulatory Authority nashuumura ekirikureebuza aboona abarikukora sente abano b'okukwatanisa n'ebyokwerinda abeebembezi ba court, city council n'abandi benshi. Ntuza kwatanisa ni kurwanisa bitwaba bakubasa kuba bariyo nibareta eiziina ribi abamanerenda za kweta Kafuna akagambo mbugu tabo bona bataka twegise nabo batwegiteho abaryoka bashikire kandi abatashyikire tuba promising tujya koragana na government kandi tukoragana na ekitongore ekikuturegulatinga ekya Uganda Microfinance Regulatory Authority nacho kireke ngucyayihamu abantu abo ahabo kuba nabashisha eiziina y'abantu kigombe cyo mazima agarugo cyakora kurunjo kureba ngo bayegita kuko Kafuna ejebireho eyenyuma ibintu iba ibintu by'abantu urunda kutandika habara Any chairperson who will connive with the money lender to steal people's property, please be ready, you will be taken to jail. Ebyona byakorerwa omuri rubiri cell kumanyisa abantu mwena nguturuho ahabo kuyamba abantu bitu aba Forum for United Money Lenders Association Limited hariho ebarukwenda okutandikiraho kurabe nohereza umuntu esente muhereze mukorendagano kugira ngo wamuguze sente kongo takamuhereza endagano yo komuje tumwaguze kibanja ekinze cyo nasho tikikiri so ninye nangu mukimanye abwa TV West disenyamo Gideon.